Kalong sisa ka eki ka kubor ka bam sutnat bat panpar yang kreat ru ha kaju kopor ban yo sngau kum kini ki jai jingjia hapo ka imlang salang jongi. Ha ka bakat ye imen simbreu imen sim ibadang lui ibadang long angel an subret no sikijaka thenyut lakum ya kimrat kimreng ni kitiar jot tiar pei. Kumbala jian ka sngi ha ka por steng sngi jong ka khat knai trek unai lur arajar arpulai. Lalap ye we iklung ibadang sukha napo jong ka kali kitnyut ha ka snong maupat. Laong ba ha ka nengkong kinong glum nyut ki klempoi mudur setia bagandan kamet jong iklung hapo kinyut ki ba kilaya lum. Haritat hadin bakila krat ya borok kinyut kila lapan ban da kamet yap iklung badang sukha. Lapan kendit sibun yaki ha tu kapor kabakim syam la mudur nepoi perkat setia man lapan ban ya ini iklung hapring kinyut balalum hapo kanai kagali. Haduk menta om patip setia ya ini iklung ide ijongno badai try mano balararu ya ini iklung sanigrem hospital banle ya kites. Urang ba snong jong snong mau pat pelun loang bokum ka dorbar snong kisko gendet marsiyo sngo ya kani ka kubor balap ya kamet jong iklung napo ka kali kijut. Kumta na kaliang ka dorbar snong hanin ka sngi kila khot ngelang kerki ya kinong ngelam snong halor kani ka benta bal bakan toket hidala de ban lap ya kibreu balik berat ya itu iklung hapo ka trok kinyut. Susu orang ba snong loang ka jinglap ya itu iklung hapo ka trok kinyut ka dei ha ka por ba kinong simnyut kidang temu ban lum ya kinyut berkidang dontang ko bakato gani kilongging kibalang lum. Kasnong kalarai ban khot ya borok kilongging kiba ka kali kinyut kila da ban lum ban bantok itnya yaki. Kasnong kala penrem juru ya kibru ke badan keti ban leg berat ya iklung hapo ka tei ka trok kinyut. Halor kanai ka jingjia ngem sola sisa ban mudur bahadu katno ka kemi kepala don da kamen simrunar ban lep pap lesang hila ka dok kasnam lajong. Kaba kalapun lapan san hapo jongka. Henry kapala jiapat ye hakane karukom. Hato kane kadai ka jingburi akhmat ka pertai ne ka jingban ka jingjenjar. Henry lada long kumno ru kat ye imen simbreu omdei banle da kumne. Ngikermen kibor jongka ain kin le ya ka badan kam halor kane ka jingjia kapala panpar yang kreat ya ka imlang ka salang.